kay magputol ko og bulak. Akong ibutang sa akong flower base sa sulod sa balay. Kaning nga tumba. Some are already down, got broken. Cutting the flowers. It smells really good. Ito na po nang nag-down na siya sa ground. Oops! I can't get it. And pink. I'm gonna get some pink. Pink! Well, it's not really pure pink. It's baby pink. It's not really pink pink. Is it a baby pink? Oh, nabali. Katawa ha si Michael. Wala po, down the hair. Alam mo kung wakwak. Ah! There's so many crazy animals around me. Makita ninyo akong buhok nga puti. It's still a lot of white. I don't have much pink, but pink. It's a big one.
Nakoy ko og trabaho gahapon. Sakit akong ulo karon. There's still a lot of so this is, I'm gonna put it in my flower base inside the house. There's still a lot of the white color. I'm gonna get some more. Kani dire akong putlong kay naa doon sa dahlia. Kaning bukhad na kayo kay malaya naman din na siya. Okay. I think I had enough already. Have enough. Sakto na siguro ni. Kani ako ning kwaon. There you go. This is my penny. Butang ni nako sa sulod sa akong flower vase. Nakoy dako kay nga flower vase nga maigo ni siya. Okay, there's white and pink colors. It smells really good. Ang puti ang kuan. Umot kayo. Here comes the bride, all dressed in pink. Bitaw ay para pawala lang sa kalaay. And malingaw taning COVID karon nga di ta kalaag, just to stay para magpabilintang buhi, magpuyutas balay, and just stay home and stay healthy, stay away from groups, and maning kamot ta nga permihimsog ang lawas. Kung naatay problema, masulbad ra ang problema. Okay, this is what I'm gonna put in my living room, but I need to take out all those black ants kay masulod sila sa balay. Tagpo na ba na siya nga ants, mga itom nga sulom nga dagko. Alright, I hope you enjoy my video, and please subscribe. Please don't forget to subscribe. Please don't forget to subscribe. Like, share, and comments. I love to hear your comments. Ganahan kong basa sa inyong mga comments. Malipay ko. And all my vlogs and my other vlogs. Alright. Amping sa kanunay. Ang hinaot ng himsog lawas sa kanunay. Take care. There it is. Penny flowers. They are so beautiful.